too much change. Breaking news and a day ababato yap no so and a mede ever some asher for any for me. I'm with me a day a QSC capa. And one woman say, I dare chair, I dare say, Biana just and some for now and I ever a may in what I say, a be a DJ maybe a yard was in who be here, see a day ever baba some a asher for any for now. I'm a obibian so at me a hundia echo so a war may. And a day and some ababato a jar a popular Ghanaian pastor will come a year in front of a bank, just a bank and no pay, and then you on in the year a cocoa share in a pepe to Akasa, a war a honum. Now a young mini penny day at the Sylvester or Foray or Basie Ewo. Orlando, Florida, away United States of America. Na neyere chese ene day watwa na nanom ewo ensiedo enso edi ede Barbara Tommy ono enene dey watwa na nanom ewo ensiedo na nchiremu ekire se sofopanya woda floodgates of heaven ano okohia ne yire ewo bank animu ana chese bank no ni din ede Orlando Credit Union ho na okokohia ne yire na chese akasa mentime wansi bi ana peche bi ekoso a enumu ema etuo ekasa na according to eyewitness no they were di to eja say wono de one no abonte wonum ene ohu de ekoso odo se wampo edin de nanso so de wode ema media for abaya Lisa ochiremu ane se maame no na wogina Florida Credit Union gate no anom aje se wone nikunu no enso so ebebeto no honum asa kasa bi eso enumu no je se etututuo ekomu ama enedey maame Barbara Ofori wonte atiasefo asasi eso na no ene ebinom adebio na ntisenka oyiri no wokunu manya kasa manya wantwi bi efrifia na sese bibi ekoso a tutwitwe ana se tena ena wo se montena se na monka asem no na ensem we ya ekoso ide ehu behia se empedifo enye de enhwehwe na empedifo so hwehwe mama ne de openyi anase sofopenyi Sylvester in aban ensa aso ni mu achese omo nso so ekoti na no disem efa de ekoso anade ko de potinti ama enede watimi age ne yire yankasa ne dofo wo no a ede ne ko altar so ekoko kan for better for worse watimi atwe etuo ewo ne so ekunu ede free atasefo asasi eso na ye free ho no na ye bo ede ewra yenya mayi emugana enede chese wo nkofo bi twetwe penifo ewo menu a ebusuafo esewani ensese ye ka edechom ye nuaba ma ye papa ya de nyina Gabi Dako ene dey ne Twitter what say ye ewo 2015 akọ ede ababa betia wono ankasa emu na ye nuaba ma Gabi yi Dako yi founder of Dankwa Institute ene biom nso so ye mampanyi His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ne cousin na lawyer Dako 2015 January 31st emre bia etwemu na chese okọ ne tweet so ekokotro ensem bi ede eto hono mu achese say na nensem no ekokosi ye say to be ECOWAS chair you must be corruption soap, to be AU chair you must be power drunk. The renaissance of the despot club is alive. Now what in same way etu edwano na chese Ghana for deti a wo mo esiri ni nyina enche ye bia na ye mampanyi His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ya elected no as a chairman of the Economic Community of West African States. I trinity a friend say ECOWAS wo mo ongoing 57 ECOWAS summit wo ekoso ewo na Yami, capital of Niger. Eti eno na Ghana for say oyiwa emra ye fa ye mampanyi dada John Dramani Mahama say wo no ECOWAS chairman during 44th ordinary session kekemponu wo Gabi Dako wunya akonya no timi ko social media ekokotro sa ensem we say ansa na obi ebetimi akwa ye ECOWAS share ne wo say wo ye corruption so na chese kata se shepro ye dream kankan wo say enchichiri nipa no won domu asuko won ondware mu na ebiem so obetimi ye AU chair so wo say wo ye power drunk na chese to me hu kro ne ba de wo say wo jekenten so enedey wo hu no say wan kasa wa unua anase obusuani
ena ene wono so ya electing no se ono ena ye chairman of ECOWAS inti say one sem a wokan ye emra na former president John Dramani Mahama etiso ana wusu se wono na keta se hye ne proya ahye ne ma enuti ya fa no say obema ya ti ase say wo betwe one sem asan ana say one sem ye nyusu against you ne ye hunu say ye mampani nso so de nti yetimi electing no so se wono so keta se hye ene proya ahye ne ma na nti che say akwa ye seri a wo mo etwe ye nua be ma lawyer Gabi Otredakun ewo apaso a ene sa na ye tonso na ye kwaya nkasa yidim Ghana House of Penny a chese wo ye popular prophet obiom so ye philanthropist ena ebiom so sanso evangelist ena counselor prophet Amoakon ene de wo de sembi ababetu edwa de afa abato enhusanse mamunim se enya nto abenwi de dane da ye benya enkomhwe bebre ewo ho na ono ena wo di etu just ono do ye messenger of God enyankopon ena asumano na wo hu ne se ehu ebehia se abatuo yi pa no ye behwe yi na ye make sure se ye ntimamufo na ye kwakoto aba no ye be ma gab kese ada de obere ni ene de wo be ye abedi akire ana se de wo bere no ye ma gab enye den enda entem no wonim se political parties kese a edi atrentwe wo mayimu MPP ena NDC enti ye to aba na ye make sure se MPP ne be se wo monwani a ye ma gab na ebeda MPP ni NDC ntem no emu enye tintin because one sharp curfew wo hu se curfew ko Ghana so after election no na wo hu se danger so wo ho no na wo no wo chemu se ya to aba na wie na basabasa ye ko so mentime ho asibi all because of say they were defeat ye no won tia se obeje defeat no de ato ne ho so na ebiemu so no enam se figures no ebe too close ni ntinum ebe ma basabasa ye aba na asojafo ebe hye enkrofo ama wo mo ahye edemo eti ehu behia pa say ye koto aba ye make sure say voting no ye be ye say there will be a big gap da wo montema emfa basabasa ye bia emba na ebiom so wo ma party no so political parties no so ehunu say wudi nkugu a na waje atum say wadi nkugu we ene prophet Amoakon nsem a wodi tu edwa na odi nsem we tu edwa ewie ye no na ebinom sem mona makao mona munim nia ekoso ye de ye wa ha ye hwe na se basabasa ye bibesi a na mo ankasa mo so na ebema no den aba na mo nkonsha mo hwehwe na we bere ni we belusu na no so eka ho binti e bra so se mo so munyai se abato afi edura na mo hwehwe enkom akese no ebuziafo wo hwe ne breaking news ebeto odwa ya wo adwintwe bi wo bibia wo betimi de aka ho afabra too much age your comment section e biom so like videos na share all the social media platform leading ekwesi kafa dasene yebesaneshia the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase yepe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwe wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much gh behwe ne subscribe bomoden o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura